Ner malaka nyam we kanas di ale content barwani lingwasame anda mandu ni chan kwas nyamle anu rwasni en wale shanka wal diok ka pai dh ron kin dangro iri yandangro du bakel ana bana raketin kontalat karodian ere rachame en wale ba rakamenana chala ku ma spele ayo take a new military order me chatu lat ke jide indian kon la dini spele ayo force and ode karodia report ana bana jelinga na me anyok bana right gwasa me kamana na chalat kume kirmi yadit ka kwin kwari ano keni RJ Mac kene te kontingwe kamal keni telemananga kamana le rode de kan manan let kan de kan lat ka kwin kwari ba right tin ka kwide kamana chikalat gwasa me anyok diode men jak ba right ka kwiwut ka mi cha yen chetene ke rungwa rawre ti yen jen chala do jen che shekde che jenak ano re wiki juba banjeling ka je report me goro jin bi channel bi je support bi subscribe ka bi gorno bi page bi je follow ka Nuer online TV page ka Facebook kama lingi jena me ka Facebook gorno jin bo bi yawlok ano ka a YouTube channel ko de subscribe gor kon more subscriber ki follower today na me de jagor John Yamban Lingwasame, la acting commander, dunga spele ayu awajen take order michetup, la raj michalat, order shirikami, jugna no ladiname, kojana quer. And Kenyam, Naikon no re wika Sudan, to courtatin. And come the near spele ayu Kennedy SSPDF. Baratem take a new military instruction ki raj mi changun mila order ka chala netin konti la kwar ki military leadership lat ken gonene kuma SPLAIO forces ki SPLAIO ki de SPLAIO de rodian report no ko de ko integrate ki de gamat ka kuma kirmi yadi ka jom chalat gwaseme ka banyo yakel kuma SPLAIO Kole la Lieutenant General Kwangat kot kerjok jaram dan le law jala kwera tem ka kuma SPLAIO jala SPLAIO chief of general staff ajen che order che YouTube kadi ni dial tinde pinje jo ken wonene chuaje gorno bi nyin kedi ni SSPDF ajena avoid any fighting or confrontation with government soldier ki SSPDF yoga de ni SPLAIO no nene and SPLAIO chief of general staff eno chwara nyin ke de ni SSPDF a chang chaya magbo chwaje gorno bi anyin kake de ni SSPDF ngai kona kan de ni South Sudan People Defense Force tin de pinkir me yadit order me be ka gwade da ne cha kwere jidit cha kwan ramdan la South Sudan Chief of Defense Force en wale wude chalke General Santino Deng Wolchok me cha announcement je lat ke cha rajen wonene ajeni cha plan cha ale ka ko bane di ale content we ku me ker me yadit no e ba kan lat ke ba ka let ba military integration ba je la de lo me jiram mi ku me ker me yadit ba jimat no national army kwa ji SPLAIO di al kwala joga kenen gorje no bi yen ready ko ba ele la national army ke ba na ba kamat Bane de wanti ken longwaseme malarga jeno chi de ni SPLAIO chicken code ter ke charen bugang ke jo kano bia by integrate ke by mat national army gendere nyono chamal chaje tung tanyen teme allo en kum South Sudan were mala ko en ler mi chitkene me en directive order me mi chatube Lieutenant General Kwang lada je ka changa waro ka pay di ron kin daro jandang re bakel ano de ni ka dial chicken bu move ke chika bijian gon kon tigatin animi shaga come order yoga na dan wonene ajene de ni ka dial tin kon pinda ake chi move without my permission atele permission chana goro ken bika gien ke buka we eno gwada we gitinan che warning me che je kam de nika che jogo no nene ran chi we be ri adadi en be je cross ke be eri andin cha control de ni SSPDF
ano ba kala ma ko ngai kon de ni SSPDF take territory ti chicken ga ka chicken lat gwas men won ene cha guru no bia goten kon tinti SSPDF tin e bia kala o kem nyo amene ri ana ya kaf te kap ka tet ko kuma SPLA aigo akene chwa ka me ken de ni SSPDF to jaga jogo no chwara kor chwara jetok made so Sudan dere nyoko menanga jako e odor mi chicken lad na mon chicken jogo no chwa ka mek ka chwa jel akan ye jogo no jala katet a jene me ken ko laro jala yinde ni chwa jel so de kon gujino chere mi lokano bu korba tuo no dong de ken de ni de nyin kam ne ken ban ngai ke je ku me kir me yadi ti stable de nyika gwasa dana cikana ngaje no ci kuma SPLA yo cika bet la weekend ka wutin choy karotin amen mo buga na yan match la per ka naika ko jenta dan let kana en mission me ana jogno chaador jaitub chade ni SPLA ayo cha jogno yena chwara nyin ke de ni SSPDF da chang cika ben kayya sometimes de kono gujino misleading ko le la runi chop kadi la order tup ko mono yende ni SPLA yo chwara we kor buga chong ba mang ne ke wa kan nak ke joy ke medane ta inga mal 2018 ta inga je ko nene ba national army ba jalat ba de ni Dr. Machar ke de ni opposition party dial ba kamat kel ke de ni kirmi yadit ba ko le cholon o national army alo ke de ni wuch ke de ni wuch ti chika loyal ka Dr. Machar chika loyal ba no ka kirmi yadit buka la loyal ka country ko chagu je no ti division teten ke dek teten kam de ni la de ni ti jen buka we korandien bu de ni jen buka we korandien den bu dor bo to la kor kam dori so peace agreement da ne cha tanya Dr. Machar o ba de ni ba kamat buka la ke and that process point ngode incomplete up to today ngode jor termi chana lat ke kwide so en man pilot wuda pai kwanya General Santino Deng workshop man pai kwanya la shibo defense force ka gwa wuda michal ke polna kene dia de konti la former opposition lo de ko la chin me ne ga tin ne te konti chi comedian John te ka ne te yekim ya di John kene te mo donkan kan John but take instruction mi to ala former opposition force ten cha order teme and body ni ken ba ka nang ba ka le la national army ke de ni ten kon tin de pin General Johnson lu te ke de ni te pin General Johnson lu la de ni agole force de ni kon nakanwari ka penal kene jongle de ni agole Malaysia ti titene de ni ti adati me chika tiai me dan ko kuma SPLA yo chi we pinkir me yadit anta ma sha ko dor no ne be patient pala rudun pin ba integrate ke ba jam ba mat national army and local militia mishit ken Nuer army akan kwa goro ba ki integrate bugala national army so rama mo Lieutenant General Johnson lo nya waram ken ba ne ka ba khalat ka national army yes gak tet kene chi jen mission dien mission e dan e kwang ken ne ken chala gwelek force ni agwelek force ken kwang ga ko ken bi ka doren ken ga jen do be dan e kwang ga anta maga ken no ken de gwal use ni ka ko ba General Johnson lo ba je mo ka kom ke ba je mo jala kor ba ken ni ti ba ya nang kor bi ko li kor ka tenga ka tit kirmi yadit alo le rishi ken kwarti rama tere rode ka ko bodor be jek ba chala rama ni ma bad ne ka ba la let awa Lieutenant General Johnson lo ne re ko ken wa ba integrate ke ba mat national army e wa e lone Nuer commander kwala kujino lone Nuer commander titi ka ngani ke de ken to kwala lat ledo kan commander taton de chaga graro ka kuma de kala GSPLA ayo ke de kala Nuer army na me kwa kujino chala do Nuer commander ba ka mat ke ba ka lat ka national army kirmi yadi lada mona
Grum tin kokien ke bonin kokien tin wa ba nyo mamat ke pinya National Army ke ba mar la National Army bugala de Indian kon te ka bargazal de ni bargazal ko kwit mika kan jangtan kon tin chal ke dot kuben ke ne kokien to no kene tone maybe donga kene dongor kiro ba ke nyo ko integrate boni la de ni National Army ne ko kene chala da wa ke dinin te ka unit state te kan mat ke National Army wa ba ka matin ne ko kene kene ko te ki Equatoria te chitiai maybe ko te ga dindi yitiai te ten wena mo kene kin mi yadi dundo kan tel mi cha kam ke ko mi cha ke integrate buga kap ke yo buga dial beken ke jek ko buga lat kir mi yadi beken kula lat but the lot kuma kir mi yadi den wona en integration ke o ba na ba ka matla de kel new deno ibi malbeben ke bi national stability bulletin lo which broad palpin but we there the palpin de me point den kir mi yadi kan ko danen men kude diala gorno balat me kan e konluñ me kan dag me char kan e konluñ bi malbeben de ka wena den ko ne me kir mi yadi te koro ni wala no ba integration ba jalat ke ba na ba ka madini but you can similar situation today to oganyo promise niti chala na ga gwade dan ke charo da yaj still te kan implement chapeli ke no without full implementation lar ke no ba ka integrate ba dai so ge gen wona ne enta me mu kwa ngwa kwa odor ke je maybe ki dong te mi ti tuong ni jen ke di ni ke don ko lo gor no ne be di ni ti be ku use ko che nga china chi ga ngwa ta ma ka lian xiang ka tele mu kam ke a chen salary chicken ge je terial mi je ken ta na gwi ken no dong na me bala opportunity ke de ni president Salva Kiir mayadit awanonga General Santino Dengwol la shibo defense force ko be mal be jinung yen ta dana bi je ko be military shuffle be jalat be de ni be kariet no be dong misteng de chalan me dana wunte de niam be gale nyoko mele de ke be gari ala kanyo ko cha garmi chalan ngesen mor en wut chal pona yen ta dana kwal ju ke je do no na me shebe gwa me kan da kam char kan kon braten so things are very clear so be kon ngaji no ne with that dagma char tel me chal ke iteke military integration me balat anime Canadian contingent ya chimi kala no Canadian ti ya la to tin kon te gon ti gol ibe kan kamat reide ni ken ko gane ti gane cha use core do no tane ne kon no teka ibe kan kullat ka force National Army ko shiken na chilo din chebere je ko ne wanda ya bat leave SSPDF ka ta je ga mem let kire mene ayu kon de kan kul sham natural resources kam ga kum Uganda den Uganda kan kul benefit tune ti tenetar mi je kan shan akel wana wo nyam ler den gwasame kuma kir mi yadit kan biga wo nyam atela RJ Mag Canadian corner take a long key to get power ko bi mal be brewi ka South Sudan right now na me che debate je no ki right come na not brewi ka South Sudan but yo me ramalade icha RJ Mag charge gor a Minister of Cabinet Affairs wuri chala Dr. Martinelli Alumoro mi kujije ajen wude lado medan ite ka Nuer counties Tilawa style ke Nuer counties tisha our style ke Nuer ya da kare woni wuri chal Dr. Martin Eli Alumoro ajera medan to go cha Nuer ya da then content te konte chikala no chi chicken lut ke chicken support ken ne kwala book karen yale kenyam enolat kumikir mi yadi no buga woni amatel RJ Mag actually reconstituted Joint Monitoring and Evaluation Commission. A Canadian content kwa male kwa kamonto tin lat Corodian. Canadian content gwade dane tank 2018 peace agreement. Telemede la de quickena. Katelemede woje quickena. Dindo kuma kirmi yadi dinana ajene binawoniam eteleke. RJ Mag charge gor. Munyono chi peace agreement cha dakam gwada matendo din mido. Ko en board ne me kwaje chak ko jen be peace agreement ane cha tan be guch eno wonani we jeki we gwa and then be guch mi che guj no we gwa be shuro community ko long na ka do badan dik all parties
ke bon dial tere wike South Sudan de ga jal kele di ka jen kui mal kana mon ko peace agreement melat ke jetine de wanten ci RJ Mack war te tin man international community te guina ka cha record ka cha document bane you know kum kirm yadi de nena RJ Mack jen ko election progress ko je slow akane she queen kwara she block te ti RJ Mack lat ko kuje mon akane RJ Mack chene look anymore kum kirm yadi de no mo adise jen mu be ka jom chala Dr. Martin ajan president se peke yadit che direct order che to borde che to ko political parties ni dial en we are ladamal kamno ku kari ala rudu nuka ke ko en kwar mo balat ke jeron kin dawo je ndang ro bakele mena yena tele mi liep ka tel mi chala RJ Mack tele mi chala dak ma charges dol kun ne de logo mo palake kane de no mo no bi mal bi kana gor la da kare so mu no di kir a gentle mishal delay ko right now de ko la no take up hand jen che civilian che ga joj che ga displaced thousands of people of them che ga displaced ka jongle ka panal ki in the state everywhere Equatoria region kandial so a jenentem a jen gwina force ngwane ko gwi no mu woti ke delay tot abala welel ke yot ke queen kwara jok anden ga kem yadi be gwi no run kanede titi che joj te bi ke lunire wich so chikiri chebete ke chance ko ba path ko chenga wa voting wajela chikiri che path medo eli almor chela do wonene ajene government is ready to defend its decision against anyone who question it ajene kumedian ken ke kumedian kirmi yadit akane kere de ni ke chare ya le ke aram bitejo kam gwe kamone ke lugu jen wo ci kumi chela no te ke kuin kwan bala tele tiabana ling no gwada meten ajenito you are welcome dear teach ajen South Sudan take a long case take a sovereign right ko there decide in those country that we gathering so Dr. Ilal Moro share parwe no South Sudanese bo ke South Sudanese je parwe ne ti ke South Sudanese we general de ke kir ka ngane ko ken kwi jene and all these black people okay South Sudanese che kwi so you cannot make a decision you can che the decision che dem make a jin bilaro no South Sudan it is sovereign country South Sudan is sovereign country ko di the altikaten the all Genovian ticketing she is some individual who are benefiting while the rest of the South Sudanese are suffering so she again so ne jin point de yik long ne jin chi jin South Sudanese kom gor yene tera den michu ka jin okuli benefitin mana mo chi chong as and South Sudan is sovereign country ko take na ko take jika kane de kon de jaga sovereign country kane de kon la international community chit ke United States kane de kon de jaga mal ko beben kenden kwale chole to a diplomatic dialogue nititi ajendo be dan be South Sudan ke South Sudan kan we kan je ka kor SPLM kana we kana je ko tele ko mi ter ba ko je ko tere che cap no te dialti lat ga right lat ga ka dialogue atel ram de wi de bom kene dial right ni o te ka mi chige te ka kwak te gan ka rodin ka ke we can o te ka de we can yo te ka te dial but we can have back fight so decision ikan la kana tele mo gor ne dial ko ken ram loka awe so no mo melet kene ko ken they are benefiting ka gorga je longon kuma SPLA ayu no nene ti dial ba kalat ka order ko run cha goro te ga mistake mi bana nyago do jokko je ti dial kalat ka order you know gwaz me kuma ke mi yadit and me ci gonna propose the amendment te ci gonna la you know lat ke no nene ba permanent constitution ba je pel charge bilat jan ta da lat kene je akene no ko kan constitution kan tuk entire country che de jako che move forward eno rek machar kana kon che entire community che de jako ko we ke election eno point abo kan population census la penat kana kwen che South Sudan che de penunia wal te ko ngoto gor ke ten ko le jaga jachu so nediti mugo woke RJ Mack reconstituted joint monitoring and evaluation commission mo ken jacob ken silent mlar ken no chicken involved na many ba accountability beje weekend mi nyono di
tele mutual ke nga ke chimi jek chalat ma bala ne me bangat beje dame jore de ngat kam na even peace partner tin kone de kon chare la ko non kamal ka so Sudan their reputation den be jek ka quicken they are weaken themselves kene de kon te ke kimi yali so ne me e mi show de lat chala de wonene eken arje me a charge gore ke me jikana propose jene eken o ba use ni data ni ning 2010 ta chikana lat anyok tin ngwana ko ni kan galat gwaseme eken tin diala balat eken ba ni de konti la members of parliament ba ka reduce ba galat ba nang ne ku dang ro ngwan kan law me kare ba kai reduce anyok chi graje no na bane ba period dung voter registration ba je yot pin wala lat ke pedang ba kel barate ba balat ke pedang jokoro ka jenta da kalat ke je akan tel mi shala permanent constitution tel mi shala population census te diale ba golat ke jok joka ja kuin kwar cha jalat what do you think we jidi ami shikene me akum kim yadi yo shi kumugwa wane ka keza me lug misha luka kwi wudka misha la do che chigre che janak rewi ke juba wuda mo cha yen karun dang wara wolo te ko de janak te ke de throw jene wut Eritrea wuda money ana che te karun dang wara re ti jen la lat ke no jen ba janak dino te ke do misha ko le pel ke je ke cha luin ke je jen waram dan la tok da loj no ki ma la ja ko jen kwije tok ramadan la lui tok de ke translator wa jaram edan e ci chek de she condom no wat jaram dan la luch kajen wudo mo ajen ko le nyenyo ken shek de mi shek de belia be kulo no wudo mo wa jen la lujo no ka court ko kuje mo ni wudo me wudo Eritrea mi cheng ni juba chal chere chale Yuana Gabriel Michael Yuana jen je te karundang wara ore ti jen take death row ni ka gwade da ne cha yen ka jen wo che chik de che je luch ke che je nak 2014 ka ko run dialati te bian bar ke te re ti jen antama che court ke ne kon te gwalok che kan la do ne ba wudu me ba je de luñ cha wudu ma cha je luñ do dan lo nge je jene te ka missing de wani chalat wani me kwa je yera me da ne lat me ku tuk le translate wajen ajen wudu dan e to ke chik de Chakula do nene. According to the Justice and Human Rights Observatory, wuda me mi chagwanya, mishali yuane, eche chigre shenak Ramadan echa higher ke cha lada no bitok biloj, ajen wuda dane eche toke shik de mkula ogagone, minyodo wacha aja chocolate ajen wuda money. Ko wa en yuana awajen la chigre la wejigane shenkel ke wuni kokien, wuda money. So la wood la chig la kan ke wood mo so kuje mo ti yoga kan shake de so mi chit kana me awa mi shala conflict of interest ko de go translator ramadan e ku shake ran la to aji jen bu raj bu biyo lado ku ran le chokre chagu jeno no mo awa chi chon wana me mi bejwe wood mo teme chala do jen chaje luñ ko chagu jeno and justice system to re ke so Sudan je tok je dilat we mean that je tok je jalat so na me gor jeno de je nyaka ye kel wudu me chalu already to kor runne dangwara wa me yanga je te ke jendang ro de bangwan me che barar te mate ne ko runni jen ngwadu de kel so jenda na ci to ka yuana chaluñ no wa keze me kez midit ke kwi do dana cha yen ke je kwaji lo ngai ka kor runni dangwero ne te one of course chi ne te one ko agree no de je luñ chala de no gwade to ko jetena wajen te garego ana bat ka korun dang wero to cha ke cha nyom lep ke je a chi wina tele to so cha gun ka to ko ken so cha wudu me cha jelu cha gu no jen e cha dur bat manyam ne ga shek de di a jela ri ga di don de no wa chang le lo translate ni je bat me re ga nyam chalat en o che ke nek ring mudi so ken mi chira me cha gu je no beje ma decision cha la de je ko de wa ko defend ke bden ko ne cha nyo mu ge ke nyo ka korun dang wero te ko ne cha yen ke ja che code of appeal jigen la no awerar no and right now right ko ne cha jalu ni wudu money up to 12 years lo te run jen ngwanu de kel la run depada
chet tegerun dang wero bian ba so report en jenda go de nyu akon kel an ban je kana the report biya tegamal bye bye